عبد الناصر عبد الرحمن فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami maun pahadarat sing kamu ganap pangadjian. Amin masih-masih kita ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod habunga sin pag-iman. Pasinguran ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-amal si mga bar-iman usog, iban bar-iman babae. Sabab kal na silayad tung in kialasahan sin Allah ta'ala hakabuhi nila. Aula-aula na karidaan sila sin Allah ta'ala hadlaw kana. Mga anak po at tiranan amin sa barang abutan sin suara ini. In ganap pangadyan niya tud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat suratu Ali Imran. Ayat hikakatluan tag-isa. Paayat hikakatluan tag-2. Adapun deng mga pangadyan na to, di ayat na sabot, pagpakuyag sin Allah ta'ala haipon niya. Kakuyagan dunya,
awla-awla na kakuyagan hadlaw kana. Mga kakasi, sinallahu ta'ala magkagunahan kita ni kuyag. Aming kuyag simpangatayan bukun kuyag sin pangita simpang dungog hasimud iwan singgim paisan. Magkagunahan kita ni kuyag tagapahala. Bukun kuyag hikamulka. Biya sing kuyag, Hindu, sim mga sila, bangsa Yahudi iwan Nasara, kuyagan bata maas sarawa, kuyag pagmulkaan sila, sinallahu subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Ada puning kuyag, yamalan sinbar iman usog, iwan sinbar iman babae, kuyag, hikaampun sindusa nila. Kuyag, hikapagtibuok nila magkahi. Kuyag, mag-agad-agad sila mangarap. Hawaktu kabayaan sinallahu ta'ala, iwan halugal kabayaan si mahasus si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, tayong niyo, inparman si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala amin baugbog si mga bariman usug iban bariman babae. Kuling kuntum tuhibbun Allah hamasana kauna in tiap-tiap masa aun ding ha mga jumlahan si manusia magdaawa sila malasa sila patuhan. Daawa. Mana sin daawa, kabayaan niya sadya, inlasan niya bukun kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sa babiyad to, pagkamatao din nagdaawa ha umat na kauna. Damit kiyan sa taud-taud magdaawa ha umat ini. Piatulunan sila sinallahu ta'ala ayat pamaugbukan sin sila. Kuling kuntum tuhibbun Allah. Baitai sila, ya kau nabi kahinapusan. Bang matanin sila yan malasa patuhan. Amin nag-uwag-uwag sila malasa sila patuhan. Baitay sila. Inibaita mo kanila, kuling kuntum tuhibbun Allah. Bang mataning kamu yan, malasa patuhan niyo, hakka sa bunal-bunal, inlasan niyo yan patuhan, bukun daawa. Harawa matan, baitay sila. Fattabi'u ma ji'tabih. Paakara sadya sila. Sin panghindo. Dahing hatuhan mo, piyasampay mo maong kanila. Bang nila iya ka dimbihad turagbus. Wahiran wa batina. Hakasipukan iwan hakatampalan. Hakahayang iwan hakasusahan. Yarad nila imbihad turagbus. Nalu mahabbat Allah. Madauhat nila'y matan la sa patuhan. Mga anak ka po, magkarunahan na kita niyo. Matan la sa pa Allah Ta'ala. May tayad to. Nizamul amal. Inla sa patuhan. Atulan singkatan hinang. Apabila kau naghinang,
wala doon nila sa kabayaan sintuhan sa putihon mura. Biya da sin nagsugal, biya da sin naglaki, sa putihon da sin tauin hinang niya. Sa putihan na inhinang mo, sa ay mo sa putiha, inhinang mo hantara mo iban sintuhan. Nizamul amal. In pagkasila siya, atulan sing kataan hinang. Magusaha kaw kasila sara. Magdagang kawatabo kasila sara. Sa bangkaw na mumumu, long sintawis yung magdarakang mapungis siya. Sa bangkaw nag-uyong katawa, alalaw na matukitan niyo, paamintaw magdarakang niyo, maasip pa karayaw yaon. Marayaw lang na mga salip na nga kato at mga rato. Puunan singkatan kapital, umalup kaw patuhan lasa, umalup kaw papagkahimulasa, umalup kaw paahli mulasa, umalup kaw paragangan mulasa, nizamul amal, atulan sinhinang. Na piyawaitaan sinallahu ta'ala, labay ring hajunjungan alay salatu wassalam, bang matan kamu mala sa patuhan niyo, akaran niyo sadya in naraak niya maun kaniyo nabi, amuna dimatan mala sa kamu. Hakatampalan, iwan hakasipukan. Hama sa simbang sa Quraish, hamadi Makkatul Mukarramah. Naglalasa sila. Sakawa, impiyaglasahan nila duwara. Biismin nasab. Hangan magkampung, magunod-urat, maglasa sila. Jahiliyah. Hikarua paglasa nila, biismil watan. Ang kahula, amurad tutuanin paglasa kaingatan nila. Nahamasa na ito yun, sambil magkampung, biya naiging pagkasila siya. Bangkitan niyo bukon mapatong. Iningat sin syaitan. Manglarak. Sambil biyaitaan kita niyo sinallahu ta'ala yung kaagin niya manglarak. La'ugiyannahum ajmain. Sasatun na mo sila kata. Way santuan mabaya iminang mangi, miyanta intaw himinang nasimangi. Mahingkan kalasahan niya, sabab nasasat na siya sin syaitan. Na, yadto mga anak po. Faja Allahu binuril Islam. Piaratung sinallahu ta'ala insyahaya sinakam. Uno yan tuan. Al-hubbu pillah. Bukon maglasakal na magpamili. Bukon maglasakal na hangkahula. Bukon maglasakal na kawasakal na alta. Kagawa impaglasa al-hubbu pillah. Maglasa magad hakabayaan haatulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. May tayad to bihad to. Sabab nagdara ka ni atulan. Paglasa kulong na biha ini. Yung paglasa nila biha ini. Ang pawayroon na, hiyambuok na sinallahu ta'ala yung paglasa magad hakabayaan niya. Amo na inipasambag kato taniyo, bang matan kita niyo mala sa patuhan, pattabiuni agaran niyo sadya impang hindu sinabi niyo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabaan lima ji'tu bih. Bukon bunalim pag-iman niyo. Bukon mataning kamu mala sa patuhan niyo, iwan pabaran niyo.
Sehingga paagaron niyo, ing kabayaan niyo, in napsu niyo, papanghindo, piya sampai sinjunjungan alaihissalatu wassalam. Nah, Tuhan, hasakit sa jabiyaon. Nung sintaw, makainu ni masatay ni simbihay ni Wanus pagkaon may masakitin tao. Wala miyagad haatulan sin pagkaon. Wala miyagad haatulan sin pag-inom. Wala miyagad haatulan sin pagtug. Impagtug dum. Impagtug aun atulan. Na wala man miyagad sin atulan. Nagkakaon natutug. Ubus kumaon natutug. Nag-iibadat natutug. Kita niyo mga to. Na uning gulalan sin maglasakal na sintuhan. Al-ukhuwatu fiddin. Maglanggong sila pag-akama. Di na magkilahi maglanggong nga pag-akama. Magkilahi rakuman, hisyo matawdsin, hisyo makusuging kawasa, hisyo maingat, hisyo. Al-ukhuwatu fiddin. Di na magkakunhanas, kay manghudtakaw sa maghangkahinang. Ubus na biyayta sin Allah Ta'ala, inhang kaatay, inhang kaswara, inhang kahibalin, pito ang gauta baran nila, al-ukhuwatu fiddin. In sila yan maglango nga pag-agama, di na magkakunahan aun signal, di na magkakunahan aun bayta, sabab hantara sinipun iwan tagipun. In signal da kuman, ta'atullah wa ta'atur rasul. Na, uning bunga, uning karayawan, bang nato na agad. Ipagla sa kabayaan sintuhan. Akatan hinang nizamul amal. Atulan sinhinang suwayro uning kapital niya pagkasibang paglasa. Na indayaw niya. Paman sin Allah Ta'ala, yuhbibkumullah. Kalasahan na kamu sintuhan. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo kalasahan sintuhan. Di na to kagunahanin la sa sintao. Piki. Daawa sadya. Sagawa, magkagunahan kita ni ulasa. Kabayaan sin Allah Ta'ala. Unuin hinangan na to, magad sadya sin payayta. Daing hatuhan, in nagbayta yan naraak niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanyo mga tuwan in luhay. Yuhbibkumullah, kalasahan na kamu sintuhan. Bang kamu kalasahan sintuhan, pijim matillah, halawm kamu pamalihala sin Allah Ta'ala. Magpalasa kaw hatawri kakausan. Insay na, nagpataod siya army bihaw, magproteksin hula niya, magproteksin karayawan niya. Labi 2 milyon. Bangkaw miya kadaarama, security ha kabuhi mo, security ha kamatay mo, in pagkasi iban paglasa. May tayan nagpataod army. May tayan nagpataod sanjata. Sabab iun din lasan niya, lungkupan niya. Kamu mga anak ka po. Bang mo iyaga din pagkasila sa kabayaan sintuhan, sundalo mo yung katahan piya panjari sin Allah Ta'ala. Mag-security kayo mo yung katahan piya panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa di nato yan tumatay ma, sabab wala nato hiyati marayaw, wala nato piya ngaji pamarayaw. Na, uno pa yan mga anak ka po, puasing kalasahan, wa yaghfir lakum junubakum. Bang sadyabon nalim paglasan niyo,
Iagad nin atulan kabayaan sintuhan, kalasahan kamu sintuhan number 1, number 2, papasunin dosa niyo. Mga anak ka po, ayaw kita niyo magpahil-pahil. Nakatipas na yung syaitan di na mga tuntao. Wala na roon kanilang kabukaan. Adapon bang doon kay mo lasa sintuhan, mabuka kay mo. Bang doon kay mo papasun na sintuhan ng dosa, mabuka kay mo yung syaitan. Salta mabuka kau himinang dosa. Salta mabuka kau magkalo. Nah, firman sin Allah Ta'ala, yuhbibkumullah, kalasahan kamu sintuhan, wa yaghfir lakum junubakum, iwan ampunun na kanin dosa niyo. Tiyo-tiyo da magtaat sa Japanabi. Yung pagtaat mo panabi, pagtaat mo na patuhan. Ialasahan na kau sintuhan, iampun na kau sin Allah Ta'ala, karena wallahu ghafurun rahim. In Allah Ta'ala, baing ampunun, iwan baing ulungun, iwan baing lasang. Ay mo kawain lasa sintao, maun kay mo. Ay mo kawain lasa ulong sintao main kay mo. Iaastulan kay mo Tuhan, diurugalan kay mo Allah Ta'ala. Piapakay mo yung doom niya, piapakay mo yung adlaw niya, piapakay mo yung oxygen niya, piapakay mo yung reject niya. Sakari, muhong kau sinla sa sintao kay mo, muhong kau sinrida kay mo sintuhan, in Allah Ta'ala, marugal kay mo, maastul kay mo. Dayan mga anak po. Dahil nga sabab yan, amuk masain Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakawaita mga sahabat. Sinjo matuha ummatin hasusungon. Amo na yung bihaw, hindi matuna. Uninjo matuha susungon, kasratul pitan, wa kasratul makaib, wa kasratul balaya. Tumao din bala, tumao din musiba, tumao din mangi. Uy, siya yung nagpataw diyan, si Shaitan. Wayroon mabaya iminang simangi sa may tentaw miyaya na sabab sin panasat sin syaitan. Umbol hambung di na sila maglas sa kabayaan sin Tuhan, nagbalik pa sa jahiliya, in paglasa sin jahiliya, maglasakal na family, maglasakal na alta, maglasakal na hangkahula. Paja Allah binuriddin. Piaratong sin Allah Ta'ala in sahaya si pag-agama, al-hubbu pillah, maglasakal na sintuhan, al-ukhuwatu pillah, wal-hubbu pillah. Amuyad to mga anak po, na unimbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasusungon kakitaan niyo imbala, kakitaan niyo taon niyo mulkaan, kakitaan niyo taon nagdara si mangi, nawang aun na tao kita mo, naghinang simul ka, naghinang simangi, in ikaw ununin, uno na in panindog mo, uno na in position mo. Imibog ka kaniya yun, di makaibugin ng mangi, imakainuinu, biya dagbus imibugin tawin ng mangi. Na, bang aun nakita mo, diatungan musiba, diatungan bala, iban naghinang na siya simbala. Way nakabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu sallam, man ra'a mubtaling. Siyo sintaw nakakita siya sintaw. Siyo lang niya yung kabayaan sintuhan. Hinang niya imangi. Yung good na in Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon ka niya musiba. Yaon kanya mangi pamungkaw patuhan. Ay ikaw mamung pabaran mo ray padalawong maas na ako ang bukon. Ay ikaw mamung simbihan.
Kaya ni pamung mo, bangkaw na kita manusia, simulang sing kabayaan sin Tuhan. Fakala, alhamdulillah. Pamungkaw, ingkatan pupujihun, tupun pujihun, Allahu Ta'ala. Ay ikaw magpuji hatao, himinang sindaruhaka. Simulang pa Allahu Ta'ala. Kaya ni pamung mo, alhamdulillahillazi afani mimma abtalaka bih. Ingkatan pupuji-pujihan into punda pujihon Tuhan. Biyaon Tuhan nagpapuji na yung tao. Hatao. Amin wero na magpuji tao kaniya. Baran niya na magpuji kaniya. Umatod siya pa sa amin malaggo. Umatod siya pa sa amin sibi-sibi. Ampa na siya magpuji simbaran niya. Wal-iyadu billah. Na, bangkaw na kita. Intao yan nagsipat na sinsipat mangi. Inipamung mo, mamuji kaw pa Tuhan. Alhamdulillahillazi afani. Mimma abtalaka bih. Wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Bang mo kaya pamungin lapal yan. Lam yusibhu dhalikal bala. Di kau kugdanan simmangi, di kau imibog simmangi, sabab di makaibog immangi. Mulka yaun, bala yaun. Na bang munabas sa inyad to, balikan na to, mga anak po. Alhamdulillahilladzi afani mimma abtalaka bi. Wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Unimbay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang matunabas sa inyad to. Lam tusibhu zalikal bala. Di kau kugdanan sinuno-uno mangi. May ta yaun kay mo sanjata kabayaan sin Tuhan. Mabuga iblis. Mabuga intindog niya. Mabuga in syaitan miyakad kaniya. Nawairon na hilapal sin daw. Day para lang na malas na ako. Bang bukon lang na sapi-sapion ko sao. Subhanallah. Pataurin lapal mo, balikan na mo. Alhamdulillahilladzi afani mimma abtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Amadto mga anak ko. Na uno pendeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat. Qul ati'u Allah war rasul. Qul ayyuhar rasul. Palman sin Allah ta'ala. Pamungan kanila. Baitaan kanila. Ya kau nabi kahinapusan. Iwan rasul kahinapusan. Papagtaata sila pa Tuhan. Ampa sila makatangkis. Ampa sila hitangkis sin Allah ta'ala. Daing habala. Iwan daing hamulka. Iwan daing hakatan musiba. Amo na yung jiba jatuh masa na to ini. Taatullah. Magtaat pa to. War rasul, iwan pagtaat kamuhan naraat ni rasul. Solution sim problem. Hikahalulay sim problema na to. Mataod pagkaon. Mataod pag-inom. Yatwa siring langit, kaingatan mo. Inni matihan ughara sin Allah ta'ala kato. Di na kau masusa. Kakitaan mo, karungogan mo. May wayaon. Wala nakapamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tayo sila. Immatan mala sa patuhan. Nagtataat kanya. Nagtataat hanaraat niya. Bang maig niya to. Pagtaatan niya ng napso niya. Pagtaatan niya na insyahwat niya. Pagtaatan niya na insarap niya. Iwan sin pagkahin niya. Iwan sin kita niya. Pain tawallaw. Parman sin Allah ta'ala. Nawang niyo tay kuran na yung kabayaan sin Tuhan. Madto na kamo pakabayaan niyo. Iwan kabayaan nila.
matuwang ka lang na kamuyan. Natuwang ka lang na siya ini mga anak kapuing kahalan. Sabab sin magparatungin Allah Ta'ala kalamit ni ma'siyatullah hasabab simulang na yung taupatuhan. Di nila na pagtaatan ng Tuhan nila, pagtaatan nila na ingat nila, kabayaan nila, iman sin kabayaan sin pagkahin nila. Pa in tawallaw, bang niuri na agaron, indeng hatuhan niyo, inagaron niyo kabayaan niyo, napikilan niyo. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Di niyo na hinangunindakan. Di niyo na tangkisan niliangan. Sulangon niyo na. Di na kamu maglasa kabayaan sintuhan. Maglasa na kamu kabayaan niyo. Pa'iman sinallahu ta'ala, pa in tawallaw, nawang kamu manay kurina. Himinang na kamu sing kabayaan niyo. Di niyo na agarunin pagtaat patuhan. Iban parasul niya, pa in tawallaw, pa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sa bunnal tuod. In Allah Ta'ala, di niya kalasahan in mga tao, nagkakahagad aun Tuhan, nagkakahagad aun syara, pag-ubos di nila agaron. Kakaiwanan ayat, lan yuflihal kafir. Dito dumayaw in mga tao simulang asara sintuhan. Way karayaw mga anak kapo. Dito dumayaw in mga sila simulang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pembeta kato taniw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malu hinangan niyo sadyang kabayaan sin Tuhan. Ay sadya ka mo maghinang sin kabayaan niyo sabab di niyo katungbasan. Way langit niyo, way rakat niyo, way ulan niyo, way kawasan niyo, in kamu piapanjari sadya sin Allah Ta'ala. Paghinang sadya kamu sinhinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Fasayarallahu amalakum. Ay sadya kamu maghinang sin kabayaan niyo. Batlong niyo amod ni kasanyang kaniyo. Ay sadya kamu himinang sin kabayaan nila. Bat amod ni kasanyang kaniyo. Uno yan. Kullu khutwatin. Inkatan tikang mo, harap pahinang marayaw, kullu khutwatin tamsiha sadaka. Ingkatan hinang mo, ingkatan panaw mo pahinang marayaw, sarak ka. Naka po, magkakunahan kita niyo sarak ka. Sarak kasin, iman pentaw ko lang. Sarak ka pa sa blong nawang biya dahil ni taud-taud. Magkakunahan kita niyo sarak ka, intiap-tiap tikang taniyo, mahinang sarak ka. Uy, mahinang sarak ka, pahala sarak ka. Intikang mo pahinang marayaw, pahala sarak ka. Na intikang mo pahinang mangi, pahala uno isap. Manunju kimbeta sinabi ni suway kita niyo naghihinang. Sa kalituhan, nagluluko-luko yung tao. Nag-i-standby yung tao. Ngayanan nila ng mga intim nila. How po din waktu na to? Hinduan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua magpatilibun dahil mga hinangin. Maita, sa satun ko sin saitan, di ko pahibalon, ampari kasarakkahanin hinang mo. Ampari kabayaran sarakkain hinang mo. Nauno yan. Allahumma in na'udhu bika minal hammi wal hajan. Wa na'udhu bika minal ajji wal kasal. Panghinduan niya to pag-ubos ang mali. Kullu khutwatin tamsiha, ingkatan tikang mo yan, harap pamarayaw,
dihilan kau sintuhan pahala sarak ka. Matawd siya ni kialupasan. Pangasuhan kita niyong sintuhan, dihilan na mo kau ipagsarak ka. Kapag ubusin yan, kautuhan na mo, way sin na mo. Way mo kami pagdayawya kanila yaon. Panaw kau pahinang marayaw, rihilan ta kau pahala sarak ka. Hinang mo yan. Ayan mga anak ka po. Sa baba, nasa malaggo yung pala niya. Qaulun ma'rufun sadaqah. Amin din na kau himinang sa nagkabtangan, kau sing kabtangan, di kapagbulakan, tara sintaon. Hikabatok sintaw yan, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Sarak. Qaulun ma'rufun sadaqah. Bayaran sintuhan sarak ka. Ay ikaw magpabayad na tao. Sarawa, bang biyayaran sintao, bunga sinhinang mo pamarayaw. Bukon bunga, maingat kau mangakal kaniya, tabiya yaon. Maingat kau magpuri-puri kaniya. Di, sa pahala, bunga sin pagsarak kamu, iagad mo yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di kau himinang, bang bukon hinang, haatulan pagkasilasa. Bukon ipagbulak. Aula-aula na hajaman na to ini. Nahinang nanabautot in tao. Innakaunin nanabautot babaira. Bihaw na pa inusugon na. Nanabautot na. Uiroon na babae nanabautot. Yung babae biyaw nagtatali, unin ni ka, dihil niya sinhanak niya. Inusog, nagtatali, mag-asawa maupat. Sabab on ilmo nila, mang kaulong na rin magkarayan na buka asawa kaw kapila. Hikarua. Di kaw magkarayan ni karua, asawa kaw hika. To. Di kaw magkarayan hikaupat. Nabang din na magkarayan ni kaupat. Kagawa, akarayang kabayaan sintuhan. Nizamul mahabba, atulan pagkasilasa, bang wala noon yung pagkasilasa, sabal nakaw. Di kabayaan sin Allahu Ta'ala magiluhala. In kabayaan sin Allahu Ta'ala, magkasiwan laglasa, magbutok, iman magtaayon. Pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, buko na kabayaan sin nafsu, buko na kabayaan sin syahwat. Nah, yadto mga tuan. Uno pendeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salai was sadaqah. Mabaya ka kamu, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitaan ko. Sinhinang lawiin darajat niya. Daing hatu. Daing hapu asa sunnat. Daing hasambahayang sunnat. Daing hapag jakat. Sarak ka. Tuyad to mga tuan. Kalu inaritin mga sahabat, bala ya Rasulullah, baitaan kamu. Nakalawireng hasambahayang sunnat. Nakalawireng sin puasa sunnat. Nakalawireng sin pagsarat ka. Uno yan. Baitay kami ya Rasulullah. Maitay at tumikabaita. Sabab nagpupuasa sila sunnat. Nagsasambahayang sila sunnat, sindumiwan sinadlaw. Kabliyatan, ba'diyatan. Iwan, nagsasarak ka sila. Na, maba sila sing ganapan. Inamasan nato yun, mabaka si magmainus na. In sila, umasupe, Rasulullah, uno peninangon na mo. Na, tayo gituan, uno yan. Islahu jatil bayn. Pagka sila sa jajakaw. Hari kaurag pakansin paghiluhala. Misan on himiluhala kay mo, yaon da kaw kabayaan sintuhan. Nasa kaliha masa nato ini,
manghiluhala kita long niya, ang patamakawain ini. Panghindu, sintaw Europe. Panghindu, sin pamarinta demokrasi. Ang panghindu sin Allah Ta'ala, magprotek ha manusia. Mag-ayad ha kabuhi. Mag-ayad ha katan, ay nanughara sin Allah Ta'ala. Ayari tuudin pagkasilasa. Ayari tuudin natulan pagkasilasa kabayaan sin Allah Ta'ala. Na wayron dapat di matong impag-ambul da halulaya hapag halulay kabayaan sin Tuhan. Bang mo hihalulay ha kabayaan sin Tuhan, lawi reng simpahala sin puasa sunnat. Lawi reng simpahala sin sambahayang sunnat. Lawi simpahala deng sin sarap. Maita sababing paghiluhala way makapin karayawan. Nagkalo sa dendo magtiyaon. Kharabul bait. Nalubo siya nimbay. Sa impangita na to simbay, nalubo. Unin hatin niya. Bang nagkalo na indo magtiyaon, nalubo imbay. May yanin sa ita naghula. Paghulaan sin saitan imbay, nagkakaluin halom niya. Kaya kalusin anakin ama. Kaya kalusin amain anak. Kaya kaluin buhi simbuhi. Kaya kaluin buhi simpatay. Imiyatay sabihan tulong nga bininan kita sin problema ini. Niyo mga tuan. Na, balikan na to sa taas-taas darajat. Piang hindayaw impuas sa sunnat. Yomul Isnin, Yomul Khamis. Siyamu Daud. Yang hindayaw. Aun makalawin dayaw. Amo na pagkasilasa. Namisan na ko siya nagpupuasa bang. Subhanallah. Namura-murahan mga anak ka po. Miyabot na yung wakto. Uuhon na to, yung pangatayan na to. Uuhon na to, impito ang kautabaran na to. Pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ampa na to, madawhat, ingku giwan kuyag sin Allah Ta'ala. In katan hinang na to, kaya tatapilan sin pagkasi, ibang paglasa, tubtob na rin to. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin. وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam doa matun, labay ng kaputyoara. Manali sa station, kasilahan mo mag-support. Badalipat. Patuang masalah, magmusika sila sa... Alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Magpupul, ang mga silang nago-nago. Ang galing dito, dibin kolong latang lang. Oh. Huwag palisag. Ha? Salam,